Pavang Kai hero. tu tangi Nangata. pavar thave khating ka nei mi. Higher washing machine in kasuk sak chelom. 5-star rating ani avangin karen a hello ema vortex pulsator amana wangin thomno asufai bi kle. Tafen glass amana wangin pona da pon a ing seve mai thelo ani. Chung ko tam takin pon lamate washing machine kan da china wangin amoy chya ve mai launan abatan omna bikhi tafen glass a khutor vekin anon siama. Higher washing machine hi in lamang ve cheu don nia. Zulai ni som pathum sakni le samni le paruk ania voin hi Chief Minister Pulal do Amahian dorpui multi-purpose hall son Tribal Cooperative Marketing Development Federations of India tia ansoi TriFed kan hanti mai Ministry of Tribal Affairs Government of India Noyami te le Mizoram Sarkara Cooperation Department te tangkop bual sai zo fair antia avai tong chuan Aadi Bazar antia Aadi Mahotsav tepo antin kashia marchak state sang atanga thangkhom enge TriFed noya VDVK anti mai vandan vikas kendra haukhan until siam phauchwana stall an honga chu Chief Minister hian atel puya a hol geta kong kapuya chu zo fair chu a hon nuin Chief Minister hianin stall sang atlo kuala chu chevel video angin kanon da chuaka a thlir tla kangem ka shalova to na hi chevel video te kan nei khat sia khonge in nei thale te ang ti in Chief Minister in VDVK stall sang a fanna kan han tilang don ani She was honored with presidency organic consultancy for her work in her school. Pickle, eh? Specializing in traditional Turkey, this is Turkey meat. dry foods, handmade bags, traditional attires. This is from Mizoram. She is from the varieties to society Afan alhamve aha. Tribes India is a new brand and marketing wing of Tribe. This is our outlet. Okay. The brand operates Tribes India. All right. We Yeah. have more than 100 stores across India. and features a national e-commerce platform. From Nagaland. Oh, this is from Nagaland. Ayala, Ao, and Netsumba coming from Nagaland. Then this is Both Aadi. artists are from our tribe. They specialize in handloom textiles, plates, and bowls. Art Novelty Gallery kung saan nila pang Nang may sangzo. It is dedicated to preserving and promoting Like an artisanal Kilay ang lawan may kotsoro. Avan na Their work is inspired by his own history, indigenous heritage, and ancient Kasi knowledge, mana to bang tro zaman ngani ka. Are yang katse. Kaka enge a material. Oh. Stoneware kan mga kan roll ya, hindi a process ka. Long day game ani kan chua chua kan ya mo. Kan brand color to. And this have been impacting and benefiting 300 women in the region, and it's all naturally dried without using any sort of chemicals. And we don't use plastic packaging so that it is environmental friendly. It's known as the flower girl of the East. I see. Mentioned in Modi, It's naturally dried, ne? Everything is natural.
locally sourced, and then grown by the women from the back-end farmers. Color is original or This is all natural colors. I see. Thank you, sir. Ang nga ni hang hi. Ang trang nga siyam. In mix mi so ting na hat ko. ferment ferment. Thank you. Specialize in handcrafted bags. Oh, yes. Okay, okay. Thank you. RCS office RCS office. Ang nga infiltrateum. This is from Assam. Handmade and it's like handmade. Natural. What is this material? Is bamboo? Cane, no? These flowers are artificial or natural? Artificial, no, and it's natural flower. Sola wood. It is sunflower. Or this natural leaf. Yeah. I see. Natural leaf. Okay, okay. Hello. Ah. Ini receiving PDB ke kanya. Ay ente yang sesam sangi kanya yo mo. Soan tunahan ay ente hindi kan main product kanya. Soan kumpa candy le rosel candy ang te. Tuna kan product pui beranya himi. A processing di receiving PDB ke ina himi cluster ang kan pui me kanya mo pui ke kan. Infiltrateum. Ocean itu anu ave ko me ay itu. And in three siam chop nga a material li khoi tang in lang. A material itu kan mundang nga changa kan lei thaw ni amo. A material itu mizor ma siam na takila lawa. Ti ang siam na tu ko na kina. At siam kan huna kan daron. A ready made in la lut na me. Oh, ready made kan la lut mai. Assam. Okay. Guwahati. Thank you, thank you. हैंडलूम का साथ बनाते हैं सेट का बड़ी एरिया का स्टॉल है ये सब बनाते हैं प्योर हैंडलूम Okay. से बने थे लोग का ग्रुप है they are selling more lots it's a very comfortable where we got they have Which one is Mugaya? ये बट यहाँ पे नहीं लाया area this one is the pure area ये सब नेचुरल डाई है जेंट्स के लिए प्योर एरिया This is also ready, airy. यस सर Yeah. the when will someone use it will be soft and soft Ang dragon. Ay yang mo. Ay rod mo. Color in tel deu tina. Tel su tel draw. So ne a percentage yi. ये अल्कोहल ये 7.15 इटालियन 8.11 Dragon fruit yes sang zo do mo. Sang karte do sang karte do. From Tripura. चकमा कम्युनिटी का Okay. Thank you. हमारा कम्युनिटी का ड्रेस ज्वेलरी अभी डिस्प्ले फुल नहीं किया डिस्प्ले कर रही हूँ अभी ये कहाँ से मिला है? ये हमारा त्रिपुरा में हम नहीं बनाते हैं ना वो ज्वेलरी जो बनाते हैं उसको डिजाइन हम बोलते हैं वो लोग बनाते हैं और बहुत है वो हम ट्रेडिशनल का ज्वेलरी क्या क्या बोलते हैं उस हम उसको देख के वो बनाती है ये और ये ना डिजाइन क्वीन बनाते हैं डिजाइन?
design हम देते हैं choose He's करते the हैं usually master trainer. Usually I he has see. lots of artisan. Mm. He give the design like this. His when I visit the artisan usually prepared. और ये सिल्वर नहीं है उस सिल्वर का पॉलिश होती है हमारा सामान अच्छा अच्छा Thank you, silver sir. and lights up ni ma kala se inwanga be amla Mizoram sir 264 PDVK is I see. sanctioned from private sir, and among them is the milestone is one of them. Asian lumo Higi concentrate juice. oh Higi fermented juice. Higi apuma ang oh Higi kendi al very tahe hogi aklum. Sinlut vek tho. Oh, sinlut vek. Higi sabon. Higi oil. Higi lotion. sinlut nga siyam tho lotion. sinlut vek ni siam nim ko to ma So the raw material hiram huai mi milla mai bi ke mari kan la cultivate lo tro asul lu ta kaje Adian chuanin horticulture mai adian chuan plantation chu omni. plantation ni war war chi sa ne a pung du tu a triak zela mo chu we have to go around again or one more okay Sampai khai lắm nên mà nghe 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 đi hả Wood vinegar. nghe à Wood vinegar. Wood the bamboo. fertilizer á try Thai le. Thai Việt Nam. Adun shot thorania adun dia kim shot thorania anh ấy thật sự sampai khoi ju bi kan ta eh hi process na hi ke mani chau ma chon kan la ni mo a thi na to che electric chon na hi ni ta visual thei lo dam doya ta na man turin za dam doya chu ke ni chau hian kan la ni anh ấy thật sự how ta cái mà process na call well how tak lu tu lo wa he ko ni tam ko tin ni ro lemo ta tam chon ki ta khoi du hindu khop min hu thayam mu thaya ke mani na la khom na kan ni in tlang ni tam ta kan lai sakta ni man zo kin mo a thena chon thin tlang ni ten zari ta lak sakan kun man ke ni chon a sang khatin lai la kan process nga ke ma zo kan chon ba kan do kon ani ta ni zom na lom kan ni tat sia ki khan sang khatin kan lak sakta ta anh ấy thật sự se da kan thon chuak to em la thon chuak la thon chuak lo kha minister local te chu president ta ta mo nice okay Can you explain? Handmade घर में बनाते हैं सब handmade है अगर बस कोई सामान है homemade बनाना चिप्स है और ये किंग चिली पिकल्स है ये सब वहाँ का ऑर्नामेंटल है khai mất rồi cho cậu này khai cái này rất quê ai đó cái gì cũng bằng cái này chỉ là bây giờ thì chỉ là mình cần xem mà chúng ta là gì cần xem mà cái nghe đây là gì là gì mà so thì yang thì newspaper trong in xem mà varnish kan anh em mò so thì sir thì product in là common phát là wa thì arsaru le he bi so arsa ne ta arsaru le bong ru atangin achak na ha kan da swap ta mo zon chu dian gel vekin aron swap ta collagen atam ta health drinks le yang law ta nakman pero ta chu ba ka sab ho zon te bera inde ram po na zon food flavor ta sa umang deu da kan man thin ang yan ta tiang ta kan mong thin ta nu du sum nan le chen chuan chu chuma te po an pol a ki hang te ko a ti han ba ka mo englo arsa flavor ang kha
พาอมตาส่วนบีฟส่วนบีฟเฟลเวอร์พาอมบอกตาหมดส่วน นี่อารู้ใครติดตามบอกกันตลอด อารู้ฮักกัน process ถ้าข้าอันที่งา process น่าจะในที่น่ะอันที่ง in process กันช่วงจับสักนิดแบบการส่งปฏิใครอ๋อว้าวตักไปอ๋อส่วนกว่ากันช่วงเช่นนะส่วนอินเดียเรามาพอเห็นดีที่อันนั้นอมพักเราเห็นบีคือส่วนให้มีอย่างเรา pricing พอเห็นAmazon เต้นเด่นเห็นกันอินเอาตัวกัน So then preservative อันนั้นเราสิ preservative นะอาจารย์เห็นไม่ใช่free สมัยนั้น free ชาเห็น1 to 2 weeks แบบอาจารย์ส่วนfreezer ส่วน 2 months แบบอาดัต I see from Karbi, no? Yeah, thank you. So basically, I'm doing this kind of craft, So I made myself. What we have since 2007. There's the new entrepreneur we have campaign last 2-3 months ago. I see. After actually visiting the exhibition, they got a lots of what type of items they have to sell. Actually, that's why you give them the platform to sell this kind of exhibition. They get a knowledge what type of product usually the market demand is that they know. After that, they bring so many varieties of products. It's soybean, yeah. My name is Hingza Gamti. This is my co-worker. Okay. Thank you. Sir, we are from Chuchanpur district, Manipur. And the name of our BDBK is Kapay BDBK. And sir, whenever you come to visit Chuchanpur, this is my favorite. And these are all the productions. And we are not only the manufacturer of these pineapples, pineapple candy and all. We are also the genuine farmer of pineapples. So it's a gift from us. Okay, thank you. Kapay is one of the state awardee BDBK from among the BDBK 207 BDBK. So this pineapple? This is passion fruit. Do you get sufficient supply of the raw materials locally? Not so, sir. No. Only the pineapple. Yeah. Where from you get these materials? We just gather it from local market. Yeah. Sometimes from some of our neighbors' garden. I see. Maybe we can link with our farmers here. Yeah. Okay. Yeah. Pineapple too. Pineapple will be in plenty, no? Yeah. But passion fruit may not be that grown in Manipur. Yeah. Yeah, that's pineapple candy. We also make pineapple jam, but today we just How did you try this one? Freeze drying or? with dehydrator. Dehydrator only. Not freeze drying. Not freeze. Dehydrator only. And DMR as our guest of honor today. Kabialtan nitlan mahecek. Society ang India member of the Kanya. Kan qua thai hay kay pui trăng thế. Quả lên chỗ nào cái này rồi là quả lên để lấy luôn loang rồi mấy chuyện khác. Để rồi na nó thật cảnh riêng kan hạt chia. Sáng thì xong phong các cũng trên cảnh xa mà chuan. Society ang India là tiếng ngữ chuan sáng thì xong thì cũng trong khán. Society ang hay nên gì sản về luôn cảnh chia. Cảnh thể tốt hơn cảnh hạt chia mà sẽ sáng thì xong thì phải giá chắc hạt registration cảnh đúng không? Giá là đi hạt trần quay nó sang đến về mà khi cảnh số nè mà mà chuan cùng khát ya nên nuôi xong thì xong thung lek là cảnh chia. Society trong cái trần quay nó cảnh mua trần nhán cũng là biết cùng mà khán cùng khát nuôi xong lúc về gần hoa chỗ nào chuan nuôi xong ra cảnh cài cảnh riêng cảnh lên. So alhok na in tem ve chan to em. Kan ram le lungal wang ral mai troi ral mai chin kha chung ko som de pakadin ekjon Eng mo chu a material a chuan eng mo. A material a chuan ni ke kuya mo wal eng ania ginger bia ania pineapple ania
我能做嘅你啊， ram huai thei hei le lu luang gal mei me ka ei zon na na ka ken kan tia kan han ti naทิ้งมิงจุกเสียปวดเล่งจุอะไรทีนั่นนี่มอปวดเล่งจุ mar sa ya na ga chuan tun hor ti fe ra khang kan san zo wa ling chu mo chuan 就给不一亏命也啊， ram huai thei kan kwa mi ram huai thei ai ni lo ke tu chung ku ya lian lian hi ne mo le lu wa luang ral mei me ya ei zon na na ka kan ki na kan ti ta o ka tiang de wa chuan khom ma hi le lu wa luang ral mei me chi na chu ma hi ei zon na ni ma ga ko kan tia sang ni so ปะคะสมนีปะคะจะจังคานกันหันเสียมาหรือนายเนี่ยเราตีจี้เลยอ่ะฟาร์มเสียไม่ทันแล้วนั่นนี่ฮังจุมอ จวนแล้วแค่ plantation นะคะ ที่กลุ่มภาษาจังคานที่ติดลมเช่นนั้นกันจ้ะแล้วแค่กันถูกกันหันตีเลยอ่ะจวนอะไรอุทัยเมมตามอตัวหน้าจวนกันที่ซีแค่นี้มามินลากปุ้ยเราอเมริกาเรียนรวมกันเรากันจ้ะกันที่ซีกับแคมฟาร์มมันก็จริงตุลินมามินลากปุ้ยกัน อันนี้ตักสิอาจีน่าว่าเราล้อมหลักแค่นั้นถูกตักสิเนี่ย โอเคเลยเส้นเจ้าอ่ะตัวไหนฮะนี่ USA อ่ะแต่แบบคนชอบมากมันเนี่ยคน USA จัง visitor แต่กันเลยพวกอันนี้พวกญี่ปุ่นนี่เตี้ยเบี้ยลำปังกันเนี่ยต้องการที่ตัวลำปังจันตัวไหนฮะกันจะได้ทอนชอบตัวริกันที่เวทีเลยแม้กระทั่งมีการ export quality เขาหวังที่ตัวมิโซรัมมาเลยอินเดียนี่จังกันจอร์เอ็มเอฟตัว มานูอะไรนี่ไม่เห็นตี อันนี้เส้นเจ้าบุญจันทุกขนังมามี อันนี้เลยแกอินจีเลม โอ้จีเลย แกอินจีลมอ จุดให้มีที่กัน USA อ่ะนิวยอร์กไทม์มาจังพานี่ที่โคลอมเบียสคาร์รอนซินาโมจุดจวนเฮอารอนพูคุยรู้ตัวกันนี่คุยรู้ตัวกันนี่ตัวไหนฮะนี่ใจน่าจังที่ expert พวกกันจ่าสักครั้งจะข้ามมีการนี่ที่คุยเฟียง quality ที่จุดคุยเฟียละพวกบางตัวรู้ตัวข้ามมีที่สุดจุดโม่ชวนเขามี forest ที่เด็กค่ะ purple red ที่กันที่ตามโม่จุดคุยเฟียละ quality ชาให้กันจ้าจ้าอันมันพวกข้ามมีอินทิงคุยที่จุดคุยจังอ่ะเราเจ้าเนี่ยดีค่ะ specific ที่วิ่งกันเช็ดเห็นตัวเราอาจจะจุดอย่างที่จุดเฟียรำดังอาหารเนี่ยอมตัวเราว่ากันที่สักนิดนึงจุดจันจุดใจน่าจังเต็มหนึ่งเรื่องที่เด่นแล้วออกมากันน่าได้จังไต้หวันแล้วเนี่ยอุลงที่ขณะที่จีนช่วงที่ไรมองไต้หวัน last February March we have given the chance to sell in Delhi and usually they sell lots and even finish the product อันนั้นเลยไม่อามาจอลโจเลยเขาในด้านเนี่ยจังคันอะไรก็จะโม่ให้มี quality อันที่จุดเฟียรำดังอ่ะอมตัวเราบ้า quality ว่าหมกเลยตอนนี้ตัวนั้นฮันทูริส opportunity พวกกันเนี่ยฉันเลือกตัวกันเนี่ยที่เวสจังคนมีปลีมีรถตัวกันน่าได้จังแต่คนอันนี้อันจริงเนี่ยมันคิงไลเอเรียชัวก็ต้องจังหลักกันทันเราถ้ามีอะไรเขาพาอันถูกจังกันเองแล้วว่ารักไว้กันก็ที่ forest ค่ะที่ forestation ค่ะกันทันเราใช่ไหมจังกันก็ช่วยทุกเด็กคนนี้มาภาษาไม่มั่วที่นั่นเดี๋ยวคนคบกันอันนี้ตักสิอันนี้ตักสิอามาตีเจียว